Nteto inge nande wakili Mugambi Imanyara na atarete Rais Ruto kuririkana nthuki mbithi nivo Gen Z kirubangania bwa Minister Bawe na kinya gitana mbere no tongeria atikorirwe nivo akiaria augite ni muthutira jwa nthuki mbithi baba jotumite abunja kanju yao ya minister na kwou na bateria kubathikira bwega nongerete na kuga nthuki mbithi baba bokira bakwenda gikinene ni kuritirwa ngugi na kuingirwa mawira nejara bekirirwa kagitaga campaign cha kithurano kithiru ari Imanyara augite ni amwe na kwagirithua kwa masukuru barabara na mirandi ingi ya thirikari kurikirwa muthuri Muriuki na chotariria Kimuneno kia makiambasino Mugambi Imanyara agwete nandi ona kinya kithura mbe mbithi baraba kuinyirio goruku ndene Kenya marigo bathina mutongeria kwina batene mono nandi kagita karia akethwa akiunda thirikari kairi ethwa akibatekera no ntiba kwenda kurikithia mantu jaria bakwithwa bakiariria unje ni system ngugi akiba kwenda in fact nyoga ukayotaka baba tena kinya mutongeria na kinyare Ruto arauga na kwenda ubatrima bamwirie tutrimane ki platform no ntuguti no batena mutongeria robo mbotuma bali enda platform ira bonde bakarau bali manto jao bai bonde na muno batirariria manto jao personal yaura bakwenda ndi chinchia wathani buchinchia lakini ite kuga bate kwenda kwewe ite kithirikari kende kinyao bakarira ba implement ye urapa kwenda ne onkuga kithirikari we kathithwa no mwanka baewe a share of the government kenda kinyabo batwika iba participate kithirikari utega ja mheshimiwa Ruto atuikire MP na miaka ambuga 27 Narui president ena miaka ambuga 56 mheshimiwa Mudavadi atuikire minister ena miaka 28 minister of finance leo bari Gen Z cyakagita kau na nikyo gituma tukuga kinya Gen Z bagwirete kwewa kinyite bio bena miaka 28 kana 29 kana 30 kana kinya 25 akigwa nandi kwa gitaka karaja ne tutakinyiria ati kitundu kya 70 kingoicha thirikari ona nya kandarathi chitho ikinenkero ambe mbithi 70% ya population ya Kenya yanto babethi 70% ya ringi bakura ni anto babethi kwa undauga 70% ya ngwiri kweja no kithirikari ibwirete kwe anto babethi 70% ya tenders iri kweja no kithirikari ibwirete kwe anto babethi 70% cha appointments ibwirete kwe anto babethi na renda aretio andonete kweri kwina thina nontu tureta tukaringa kura tugatumira anto ba 70% arafu twatonya naria tugatwika ito 30% nio ina thirikari yonde ontu no bakuonekana iko giatumite mbeja na movement ya put pressure on the national government na kinya county government kenda petikiria youth by 70% appointments 70% employment na 70% tenders na wendi boyo nandi nikono ntibubu kinyanira kenda gutigira ntubakuru basako kyangugi chambe mbithi 70% ya population ya Kenya is under 40 years na buni antu babethi na kwa kyo gituma tukugiba gitirwe kiki kulingana nae na winge bwao ibagitirwe 70% nontu niu bangana na atwe baraba tukurukite 40 na gwitia tutigona 30% ku tutikuga kinya tutukethwa tuweke thirikari iji tuliuga utwi itutuwe tuweke thirikari lakini tuina gapai kara kanini pai ria nene ithwe iri 70% na ite na mayouth thina nande tubatigana aja baringa kura tukabatiga thinene ciao tugeta natwi 30% iji tuli watwikite tukujwe kinya 70% ira yao utafadhali atukuga policy iwe 70% ndenda kuone gitwika implemented at national level na kinya county level na muthiene nandi akiamuka na thirikari cia county bethe bakibanga mbere mbithi batirambia kubariongera na indira igirwe kinya Gen Z baliuga bathiria national government bakeja county governments gitomio bakugo Gen Z sitikara ki national government yake kinya ikara counties chionde na kinya counties na wope na thirikari ciao na thirikari kinya cibabwirite kumenya kethira Gen Z bena mathina na ara thirikari na national ibabwirite ukarande pakauga mbere kinya thina ira ciao cieja ya county atukarende na ana baba tubathikire tuone ura thirikari ya county umbo batethia no mwanka bakarende barie na Gen Z kenda Gen Z baugora bakwenda gutethia thirikari cia counties nontu thina rero utu tuitango itu tutegera welfare ya na baba ku thirikari cia county na bo inkwenda ubwa device
bugetera thina iri bukona national government ikiretu Gen Z cija kuletwa county bweterete na bukionaga umireni thai bubete bukarembi buburi ora bumbu batethia na ora bumbu gwatanira bugaka county cienu. Muthuri Muriuki, Oru TV, Mutiro Jwa Kangangi.